Tala flava nei fo e stofi Samoa ai fa poponga o tala ala le tio Polynesia. Ua tali manino mai le fionga le komisina mo le taimi nei. Ale mtanga alwenga o leo le sunga le atau Samuel wa famasanga. Ele se fa ama vaenga li o fa atau malama mai le mtanga alwenga o leo mai le se me fa pena o tupu. Na afua le tali le sunga le atau ina o tātou fesili ngia le mta upulea. Na fa te ia ai le fionga le palemia. O le minista fo yo leo le sunga la o le mali e tōpula te ivao. Ilana polo kalame malewa senga o tu stala ile solulo le vai sonei. A tātou vala awa fo ile sunga li o afamasanga pe moni ua wha amawai pe tai o lana tali mai. Se ia se taimi au maisa na tala o le mata upulea ona o lo pisi. Inisio tala usmal whaafonga i le tuliloaina o liki ki likiti wha Samoa. Leo lo wha ngā soloi nei. I le malai tuana i mātou e peo na iaile sona nafi. I le tā longa ale pool ei. Mai le sunga. I le whailau tuse, fiu siolo. O le pool ei la, ka mo mual ka male hevi tama mai kirufi. Ka mo muale ka e vams fulu iwai. Nga ka le hevi tama nga le ongo sufiku e nga maua. Ia ngaro le bongo fao, ia male a mo sifo. Ole mongo fao mai falvao. A mo sifo mai lango. Ka mo mole mongo fao e lima sukas. Kuri ele a mo sifo e dusu lima ai nga maua. Malo le mongo fao. Ngaro le maka. Mai fia. Mai samaka. Ia e fast food fiku ai kuri. Fast food fiku ai. As fulu iba pe. Kuri le ni falvao. Ya maua leo ai e luz fulfi ai le ISP maua kamua o sila ka longa ole mafoa mai fia mafoa mai vai dele ka alo male mongo fao mai palevao e ka limas fulfi ko nga maua ai uma pe ai kule kan falvao limas wiva nga maua nga le ongo pe ya o nga pango ka longa le e nga fai ta longa na o le pool A ai o le pool B e te whaafonga i eilon taun unga i a tātou talafou o muli mai. Ua talia al whamsinonga le tālo sanga le loia a le itutangi le fionga mai avatele Timothy Fesili i a wha ese aso e vala awai tangi a le fionga le palemia mai le aso e vala awai le tangi a le minista wa onga whaasanga i le sa avea palemia taluai tule e pasa i le malia lenga oi. Ewi ina te te ele loia le sunga whai malo matumua Matthew le misio o lo tula imo le sunga tuila epa malipotia le talamua. Ai ua avatu ai nei ele tamaita i whaamasino si ni o le whaamasinonga whaitu malo. Judge talasa atua sa anga. Le polo inga i le sunga tuila epa e tau mamawai mai le whaatala noa ino lana mata upulea tau whaamasinonga o le tau whaleanga i lunga sota inga te le vave. O mata upu tau i tangi whaale tula fono. Ale pale mia male minista wa onga ese taimina fa auluai. Ona ole fa se ala auli. Ola fonga na fa ye tuila epa ile lu olu tolu. Ai ole fa se ai ono. Ona ola fonga na fa ye tuila epa ile lu olu lima. O polo i ai nei tuila epa e tau mamao mai le fa tala noa ina ole mta upulea. Il fa msnonga tau fa leanga i lunga sota inga tele vave. E fa mo lianga o upu fa lumaluma ma upu fa tinga. Olo tatia fa sanga i ateia. Ma ato faile a solua sfutolo le masina FOU uni, mole fa ese inai, o aso o mata upo o ta uailunga, ma Judge Talasa e fafongaina le mata upo le tangi ai ono, e peo na liputia le talamua mwanga na ai le tangi a le fionga le palemia, e ese le whaamasino, e nate whaatautaya. Inisio tala ua whailoa mai nei ele minista o whaatu angam whainga whaiva, fui maono mai ava Tito a Safo, le taunu unga manui o le porkalame le sa whaia i le suesuenga, ma whaata ita inga i meto tia e whaasawa i whaatoanga a Samoa, mai mea ola whaalafua e pe opua ai vau. O le vai aso nei le ana sauno ai le minista na iai lava fo ilu i tau i le ngāluenga na whaatino, e whaaton wai pua ai vau. Nanga lue whaatasi ai ma le malo Australia i lana Market Development Facility, ma whaingo fie lava i le sao le ofisa sue a Samoa le SROS, ai o le mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva o i tū malo ma le vaenga tū ma oti. Wailo ai nei, e lela i titi whaale tonu o pa ai vau i le tudu.
ua o se whaamatau whaawau I whaatoanga, whaaleanga me tō, whaalawelawe I whaatoanga po o maumanga, ma le whaalafua I lafule mu o le si o manga, vave o lato o se whainga, e toe whaatama ia a toa I lava se tautinga o maa sina e fia o se ati nae. O a whianga onga e au fia I tupe mau, o le whaatele ngā luenga, ua oni avenga ma mawhai lau whai whaatoanga. Mai wala ai nei le malo e pui ma whaia awala, e ma wa ai le au whai whaatoanga a Samoa. O tāpenanga le tau sala o Samoa, mo le tau vanga le Miss Global, na malanga mai e le Miss Global o lua lima New Van Queen Hong. O lana se singa atu le lotoa le Campus of Hope I tōna I mato, wa fuai le whaalawi loa le pulengo le tō manga I whaaftaia le awanoa, o la tō whelo I aima le Miss Global. Ai o le manatu atu o le pule o le Vodafone to le Forerunner Bose. E a sia ta maiti o le Campus of Hope. Whaata si aima le whaatonu le Miss Global Organization, Ms. Daidwena. Ai o le whainga aruenga le company telefoni. O ta o le SVSG lana I tūlau. O le langolango le Vodafone of soso antele ngā aruenga o la tau whaia. I le pui ma tausi ta maiti ai o sa langona. Ua maua e whanau o le iai leo le wha moe. Mai tele awanoa mō lātou I leo langa le nei. Whaaftai ai le taimi, o se whaamalo si au mō I lātou ai o le anganga o le file mū malangono fia o le mafutanga o le aso. Ma whaaftai fo I mō le whaoso, e pei o mea whaonga I ta alonga a whanau. O TALA o le nei aso mai lau le tio Polynesia, manuia tau manga toe o le ne sofi.